Omubere bw'omusacha oyomu nigotoka ase nyumba ya kibara etali gotumika ase nyagitali ya hema iyo gotoka imeyomo cy'obusungu. Omusacha oyoiga nigo agotebekana buna nigo alengo mukori emirimo omukoro ase nyagitali ya hema na kolengana na kirori nigo batebire buna nyagusira nigo amenyire ase nyumba ya kibara ase gika kimetinyi 5 bono okobwatekana no gutanyora ebesa yo gwakana enyumba iyo amenyete ase ngencho nigo yabeteke gosiekwa kubwatikana nere gutayakanira neje nkubwatikana nere gutaigwa engeri yaye buna ebwenrete Omumuroyo igamenyeta mazingira makongu in that tabwate bumenyo asa menyete igasinye tuwakana aye valingi wakana chibese chinke mono igasinye tuwakana gatutewe bintu byaye isiko eyo egachangia gacha komenya ase enyomba echo nerere igase nyagitali yitensemo igane wero block B etali gotumeka no amenyete akoraranse naenda no akwera no atoke kana bono mambiga akwete na bire umufanyikazi oema samatuka mangi ono yo sirire bono iga Rogers Masese ekera atete na anyorete gas anichira morete gas twakora nere gasi matuka mangi bajitamu no mwawo uyo koro ku Steve Masese nere na wakate gasi agaikengaki akagada gas nere akabutu egasi akagenda sine agaika nere agakute semsemu yabu akuri wono nje nchantenga onye mbago twanjibese ukuna kwa abantu bakubwatse bakabakwa wetera kada waka njibese chiaba bagenda bakwezi nsoho kose bategera abantu baje gukwera agaika nento tote atamenye na Rogers amente cyo ime elinde ya ikera bono igakuri ibonje ngo taranga onye ndibanja abantu bakanjibese kuro muntu agenda ko byasa bya ko umuntu agabika enkoro ya ine echibese chia pakukwa wetera yani akanya stress nga chibese chia kana kan ya gara muntu yuko igobono nchenkora saba aba kuba bama yabalengeri balerigeri boronge bakana bantu kibasiabo elinda samaskania ko muntu agenda namaskani kwatika namolembe na ko muntu kali mbiyaye serikali ni wangu sabanga serikali etobwate sie elinde twaka kibase cheito echichenda tokwaje sengi tunabona justice ni yeto sabanga serikali etobwate si twaka kibase cheito. Nimekuwa mfanyakazi wa hema miaka 3.5 sasa imeisha. Mimi kwa sasa vile ninaongea nilipewa barua ya kunisimamisha kazi. Nilipewa barua ya kunisimamisha wakati tulikuwa tunaitisha mshahara wetu wa miezi 12. Wakati walitupa barua tukaenda nje, huyu mmoja wetu mwenye amekufa leo usiku wa kupambazukia leo, tumekuwa pamoja katika hiyo redundancy list. So tumeenda nyumbani, tumeshinda tukifuatilia pesa yetu. Huyu jamaa ameshinda akifuatilia pesa yake, wakamfuta kazi wakimwambia analewa ndiye anakuja kudai pesa. Jamaa amekuwa akiishi kwa choo. Hapo ndipo anatandika boxes, mzee analala. Nguo zake anafua zikikauka analeta, anafunganisha, anaweka kwa box. So amekuwa akitoka kwa choo, anakuja anafanya kazi, anamaliza anarudi kwa choo yake kulala huko. Tunaomba justice ipatikane kwa vile hii imekuwa mazoea ya kutolipa watu. Mtu ukifa pesa yako haikufuati, next of kin hapati pesa yako. Choo haitumiki, inapatikana Hema Shopping Center. Kuna mahali, kuna block inaitwa Hema Shopping Center. Ukipita kwa corridor direct venye tu unamaliza corridor, hapo ndio choo inapatikana. Hiyo choo haitumiki na hapo ndipo amekuwa akiishi zaidi ya miezi 5 sasa.